Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Dong Mukak Higher Secondary School along abarim lo Charlie dun abang pu abang pietuma phan kacho papon. Non kevangji vosik ni phai thong kep ningkan surhinira inkoira pli arni sia phan chingki chithan ponji lapen karcho ponji phanta sai deng ponji la sonsi first aluminium mita paruponpo Patumi vosik ni phai inkoira pho ningkan surhinira inkoira pliarni aparman Dong Mukak Higher Secondary School along keroan abarim lo Charlie abang pu abang phi former student atuma phan mai ingni ponji Lapen alangli tuma phantami chingki chingwai ponchi aphan arni hot ponsi non kevangji vosik ni phai thong kep arni ningkan surihinira inkorapli arni dongmuka higher secondary school alongsi abarim lo Charlie dun atuma phan archopon amai paruponchi Lapen la swarni kadokawe korte injurdo anatuma phanta birta pachini ponlo Labang Swajai Megalong Atepi Lake Komatnike SP Dr. JE Engineer Teacher Lahai Wareng Awar Sai Kachuklem Dun Atum Ake Hello Kedo Atum Do Anaphantami Kachetong Dun Labjia Phansi Chuningri Padikrimpen Chuphaponlo Lapen la sonsi kaprek sai katiki amo kachojor cholang amo atuma phantami chuphapon Dong Mukak Higher Secondary School abarim aputhaksi Alumni Meet Association Committee ta seng pontanglo Lapen Alumni Meet Association Committee ke seng ponalong Maipu Samuel Ronghang Lapen Joy Singh Hansi Kong Chunbang Latumsi Labangso Asai amo phantami arpu dengpon lopusi alangli tumpen pachini pon La sonsi abarim lo Charlie dun an abangphu abangphi lapen lo Charlie dun abangphu abangphi atum angbong jesemet bangso ajai mek dengpon lo La so kapachun pon pe meche phansi Alumni Meet Association Committee sengpon lo La si chisik chedang pon bom pusi than pachini pon Dong Mukak pen Ren Singh Killing Report Karbi Anglong News Channel আজি প্ৰেছ মিডিয়া বিশেষ আয়োজন কৰাৰ মূল কাৰণ হৈছে মই পঢ়ি দিছোঁ অহা 30 জুন 2014 তাৰিখে দমকাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এখনি প্ৰাক্তন অতিথি সন্মিলন আয়োজন কৰা হৈছে এই সন্মিলনখন এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অসমৰ চুকে কোণে বিভিন্ন পদবীত নিযুক্তি হৈ কৰ্মৰত হৈ আছে এইভাবে সকলো প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ব্যক্তিগতভাৱে নিমন্ত্ৰণ কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় এই বাৰ্তাৰ দ্বাৰাই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উক্ত সতীৰ্থ সন্মিলন নিমন্ত্ৰণ কৰা হ'ল সকলো যাতে সেইদিনাখন উপস্থিত হয় প্ৰাক্তন সতীৰ্থ সন্মিলনখনি সাফল্যমণ্ডিত কৰে যেন ধন্যবাদ সামুৱেল ৰংহাং সভাপতি জয় সিং হানছে সম্পাদক প্ৰাক্তন সতীৰ্থ সন্মিলন আল্লামা বাংকে non dak ajur include penon government is mandatory aron semar delo nekatum laso rating ga kuria teng pen plungte non laso alumni meet adwek nangji a sitina school ta lake isi mandatory compulsory sam semar la lajong si dolo pulutangte marks long mujot po hala nekatum rating kurial lalupute sarkari neha hubidha ustame ke longja pan joy mucha aja kuri re bulunte number kom lu bulunte ha hubidha ga doi kompo hala so importance pensi ini tuma principal sir dolo etumalong Kobin Bora alangli cepaduk pen itu manhang ateng pen itu daka reception committee sengsi itu non kiwangji tarik thongket Pulunte non pe ni potro ka philo on Sunday ni asi aso alumni meet pedopo ane prakton ছাত্র সন্মিলন al pedopo osi dak bangke ni tumta penangan ke parjulo eta ka parjuji ta dolang asi hala tuma phan nonang tuma media hoi pen nang charab dunji phansini tum echuning dilo je manne ke personally ahem dam no manne ke dam un eta dolo
ba mane ke parju ta kam do pating ne deta hai tala so press media pen jaten nala tum remind po la sorni nang se tong dun po pusi ning thelo asila sorni bangke mane Guwahati do ba apu lower Assam do upper Assam do dipu da Karbi Anglong do bihek ke dokmuka te bok terai to mane bang sakuri claim mane kheti ke claim ba mane beha bepar cho claim mane politics along abuson do kapre position ke dot lo selang tum has tame penangan tum chingki je thanam lo asi tum ta ke wangi phan penang lam chang pilo la se arni si program non sunday ni asi adab bajiner cap pen tum flag hosting do po flag ang thur lama gang thur do po la so phike la kachikimo do po la pen thing pike e ason thaksi phike la cultural procession ason lo 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা bakte do po la so phiba sagi jun aso phibangke la alumni to prakton mane ex students to pen la puche tong si chipachini po angke formally se meeting do po hada bangke nitum souvenir kangpu lukimu ge kangpu ta doji la penako ala so aprang lo than barim ex teacher retired teacher to mane tum ke hang do ala tum hande ni tum karchu to pe doji la penako hexer dak pen orhisi ini kapre position along the theta netan paniga IGP do Assam program to biga buya asam IGP Assam law and order Assam police adi la pen ko borsing rong pi angli ke water resource along chief engineer mander FPC dispur secretary along secretary ang deng ini retire lo on headlang the dak students lo ta sona tasi mane doctor engineer additional chief engineer a rank lo ala lang tu pro tu son so taxi do la MBI ke claim ha Guwahati jo sing to masan ba modon par high court no kam claim tu so na to dipu ne engineer doctor ka puhi tum do abu son la sila hai tum le tumun anpen ri lo parjudam lo salang tum nang sitong dum po asi la so eri pen isi ke students at nom hande encouragement lo la pen ako isi kacharli barim dum hata samge chitong pening arong so long ji pusini tum ning ke ndo asi hala so program adopen dak emethang personnel phanda pine si ale duji la pen dak school phanda pine ale duji pusan mes ning ke jadi tum bihek ki aloi ko ba ke mangala hel Daitor Moniram Langni Auditorium Holalong BJP Aparte Tumpen Interaction Program Kapamanpon. Patumi vo signify inkora troxi ninkan surihinira inkora pliarni lakha inkora trok dua barguri MSC constituency angkang Daitor Moniram Langni Auditorium Holalong BJP Aparte Tumpen Interaction Program Pamanponlo. Bang Swahu dua barguri VDC Chairman Sar Koirong Parpen Ajoksi Mai Along Aluhi Pachinipon. On parta bang Sahud Aluhia Manpen Kachetongdun, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Haraghadele C. Dor Singh Ronghang, is Karbi Anglong BJP President Roland Killing, PHE Department EM Mongol Singh Timung, Medical EM Surja Rongpar, Local MSc Mate, Education EM Richard Tokbi Penchinglok Penang An, BJP Apartialong Klemra Peratum Chetongdun. Lapen Patumi ke Jasimet ke Interaction Program Kiramtang Lok Sabha MP Election Ahut ko ansi Jepa Undunma Lahai a report kachipipon. Ate MSC Development Fund 1 crore pen Agriculture pen Bangpo Beneficiary Atumaphan Kowe Arong Ron Ponlo. Lapen Council Penta Dua Barguri Rong Asar Amaya Tumaphan Office Kikim Chia Phanta 8 lakhs work order people. Anparta Baguri Nongkian Baptist Church Apanta 4 lakhs work order ta piponlo. Lapen Haraghad LC MLA Dor Singh Ronghang Afan Pen Dolamara Ahawar Atumaphan 5 crore scheme piponlo. Lapen Dua Barguri constituency Pulingtin Kopia Potsi Kerema Pulote Development Kawe CPDM Ke Road Kawe EM phone receive sedatiti puta pini mai along Rada Tumpen Lamthi Jai Ponlo.
Lapen EC divide and rules pusita kedo kok pena podlo puta radatum ahin pen mai do boma hut PS tin penta lam the chepaklang do. Ate lake EM amunit MLA amunit pusi hokdet asonti puta PS tin penta lam the jaipon ringti. Lasi son tom topic kirokok ajoksi MP election ahut ke rempon det loputa polling tin president secretary atumpen ningje pondrinti. Lasi lason bomalang pulote MLA MSC ahut ke BJP kerem par e phat poputa bangso kachepikeng seroy ahut along ningje pondrinti. Bangso chithan chipakeng seroy amai judet pen puthot hem kachidam ahut karbi anglong pen asamadak towar kahino 500 meters an ajak towar kahino ajak anvet bonta lobong haralong mohila tum chepengsi towar tonkoklo bangso ahut karbi anglong autonomous council CEM tuliram ronghang chichak tekanglo bangso towar nang silampi popusi phirang ke tumathengno lapen mohila tumalong lamthe chipitikanglo Duabar Grip and Adverson Crew Report Karbi Anglong News Channel. চেষ্টা কৰাটো নহ'ব আৰু হ'ব লাগিব আৰু মানে চেষ্টা কৰাটো নহ'ব আৰু হ'ব লাগিব আৰু চেষ্টা কৰাটো বহুত কথা কাৰ্বি আংলঙে কয় গোলাঘাট ৰাইজৰ এতিয়া ইয়াত কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্বি আংলঙত অসমত আমি গাই এতিয়া অসমত আমি এতিয়া আছোঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীও আছে আমি কাৰ্বি আংলং হ'লেও আমি অসমত জাতিতে আছোঁ গতিকে ইয়াত অসমৰ মাটি বা গোলাঘাটৰ জিলা সীমা বা কাৰ্বি আংলঙৰ সীমা একো নহয় গতিকে এইটো আমি কৰিবলগীয়া আছে কৰিব লাগিব ৰাইজে যিটো অসুবিধা হৈছে মই যিমান পাৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে 2-3 মাহৰ ভিতৰত কাৰণ এতিয়া বাৰিষা যেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া কুকিং ছিজনত আহিছে কাম কৰা সময় যেতিয়া আহিব তেতিয়া মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম প্ৰকৃতাৰ্থত এই ঠাইখিনি মানে যিটো ৰাস্তাৰ কথা কৈছে এই ঠাইটোৰ পৰা ক'ত পৰে কাৰ্বি আংলঙত পৰে নে গোলাঘাটত পৰে এতিয়ালৈকে আমি সীমাটো আমি এতিয়ালৈকে হ'ব বাইদেউ মই হয় যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনাক লগ পাইছোঁ যে অকণমান বেলেগ এটা প্ৰসংগত আনিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ নাম্বৰদৈগুং যিখন সংৰক্ষিত বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আছে সেই নাম্বৰদৈগুং সংৰক্ষিত বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখন কাৰ্বি আংলঙৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ বন মাফিয়াই মানে খনন কৰি ধ্বংসযজ্ঞ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমাৰ আমি যিমানখিনি আমি ধৰা পৰিছোঁ তেওঁলোকৰ আমি এতিয়ালৈকে প্ৰেৰণ কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে চাওক যদি আপোনালোকৰ যদি গম পায় দেখিছে প্ৰমাণ যদি আছে আপোনালোকক আপোনাক ইনফৰ্মেশ্যন to nili gi chini ge interaction program bulole pudang te bang atum alam lol karjun nang yeli itun nanata hinin na jip chip lam chip pachoni la so kichok chip dak ta che yong dak lo bulon te prang wang yipang ge mission pu pusi nili matha la pen bini le dak wang pen theklong lo CM sar la pen to MSC itum local EM sar an parda ajir po to majir pi tum da ala tum da la so feelings dolon itum aprang le MEC le la na ki mi ga hai da dim le non pe posi rem an kok ma pa dim nge so putak si chingwai le ha asi mission lo la so tha program dolu bude ininga lo alama nga je thandak long po je pasini dak long po
lagi nili ke mata polam de ate CPDM di ki road ke tum duar baguri ke lalu main lu abar sailu tum kireng iji tum machi theory pule puda ta chok si CPDM di ke bulo de pilo chuki hola chuki hola panjan daithor dolamara malasi kohora salam si pule asi sot alibang ajir ding piglo lagi tum munili pulu mati lagi abemar ban piglo asila supa media fan bulate non BJP sarkar hut local MSC penseng lok ha angsong do MP up to MP CM MP ya matum anta mela sot nama bangke matha pang chingpon lu bulong de duar baguri rat panong se lang dum chinghon bulotang de la sotuar mang patang de pu jane pranyolo lagi lalu belum ne muni tumhan isi tumda ke cethani jin ja ja kongdu po non EPSLC to atumle itu phan nangi pu alam ta hok sesi mati penange ki claim leader bolum manti ili claim de bang na pu ngo de la dual baguri em der bange isi bange UCC Uniform Civil Code polo la pen CAA dalo la pen penangan dia melo bange la opposition ke la ponjo kilo manti je Christian tum bange la son amuk tum bange la son father tum nan tum la son slowly counter bidu ida la ini mobile ke theglok mati media lo theglok mati ku bulo counter bidun po lalo tilin rekte sida me CM saralang li ani silangkung habia mailong ninje dak lo mati je UCC CAA ke lake itum notice ophan ke pa effect ne busi omit sa sina budun lu palam dulu mati solam ge itum aprang long le dan mati thak thek de long ke la tu claim lam ga hoklo BJP dungke pusi khae su dum bhagelang rempe nilai dulu walam si mundi tumaning paklong lo mate ahok bemar ke lalu mate jo labu ya oh dilimen ke Davinson terang Davinson Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me